Trivach, non, 67. Triugen. Triugen, 6 a Triugen, 6 a Triugen baniel. Andra disparo a gwelout por 3 jours baresius rag pep baniel, asisquez bues tud ar bares, bues antiegesiu. Evel a chleier, hag a zone evit ar badation, an e rejou, hag evit an nao. En ra sebezus merdezus, wow, a banieloù ken kaer o sevel estread meur bete ganilis veur. Touriste da jome mut o vele dar Prosesion o tremendi raso. Evel us a steer vrast a seder en o selau litaniu a zen, kane de latin, e bresone gale gie, a us o fenu. Rag ker Kastell Paol bet sonorizet. Ar ger oa sonorizet, evit darvoud benal en devezioù diarok. Estrejou Kastell oa leun a zut. An o truneskop Guillon a chome sebezet o velet kemen an angrouez, kemen an dud. E komze an eskop a gomze e brezonek, oa deus an dreni kichen naonek ne ke brezoneger met e kozel e brezonek, e galek, e pas e latin, met e saouznek, italiek, alamanek, en un drugar da glevout. Oa ya. E relegou Sant Paol oa en an touez, douget gant Antoine eus ar c'hongo. An hini roas ar prezegen dispar. En a trugarekas, ja? Ja, en a trugarekas a retonet missionarien eus ar Roma hag a zikazas an avel dobro Afrik. A neuze e goulenn a hannom, e goulennas a hannom, bretonet e memes goulenn ar pap Jan Paol daou e Paris, France. Éducatrice des peuples, es-tu fidèle à ton baptême? Antoine, deus Afrique, bro Afrique, andraze, hag Kastell Paol. A oa braotre. An iliz veur a oa leun vig an tud eus pep korn a vro a trid a la rai gant levenez. Pebini o komz e dija eus ar plas da eul. Plas da eul? Da houde, ja. Ken laouen gant milionet nevez e oa gret, a het an enchou o kerzout assemblez. Setu penaos e veu savet ar fraternité trobreiz, blas naontek, pemzek 95. Pemzek a bre breurieziou Sant Paol, Sant Tugdual, Sant Brigagal, 6 breuries, evit en emgavou da dare e pad ar bloavezh, kerzout betek ar zand un chapel benag, a tremen un dervez mad assemblez, speret an dobreiz. A bez eus goudez bez oa ur breuries evit an diaspora e oa ur breuries Sant Geneviève. Kichen Paris, tout en dud a geunnen al 100 million. Pez a gwir 100 million, also genidik eus plourar, ja, gwenet o, non, plourar, non, plougras, ja, so un baniel 100 million, oa douget gant tud yaouank de 100 million, ja, hag ez eus ur breurie 100 million bremañ. Hag unan all e Cantal, e bez eus breuries Saint-Martin. Et ils ont fondé. Et ils vont en groupe. Ils vont souvent.
Saint-Martin, Saint-Émilion et Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève. C'est-tu Breuriès? Allemaal is het Breuriès Paul, Saint Paul? Ja. C'est-tu une aventure? Ah, ja, dat is aventuur. Breurier zo was vraiment. Ja. Breuriès san patern, also Beo. Ja. Man Beo. Breuriès Kastell Paol, Breuriès Saint Paul. Pas dans Arblois, Et pas de blanc, quand Philippe au traite. Yvon au traite. Sainte-Corentine et où Oui, Quimper, mais bon. Breurier, même avec les nains, il va Ninkeville pétard. Breurier, c'est à Sainte-Corentine, à Saint-Paul. Hij heeft weer een Mais c'est deux, diou. Breurier, Sainte-Corentine, à Saint-Paul, parce que je vais dans nos vies. Emma zo gaande de klederier. Cléderier. Ah, Cléderier. On C'est du, mais c'est Goulenou. Ja.